Afrika-Dzonga ri cinca xiboho xa tolo xa ku humeka khoto ya matiko ICC. Khale ka nhloko ya Eskom Andrew de Ruyter wa ha ala ku boxa mavito ya van'watipolitiki lava va hehlaka hi vukungundwani. Kasi eka mitlangu ku tlula 100 wa switsutsumi swa laha kaya va kongoma eka mphikizano wa Afrika eZambia. Riperile milanguto ya mahungu eka SABC hi ririmi ra Xitsonga. Khale ka nhloko ya Eskom Andrew de Ruyter u arile ku boxa mavito ya vaholobye vambirhi ka cabinet ya president Cyril Ramaphosa. De Ruyter u hehle vaholobye lavambirhi va ANC hi ku va na xikungu xa ku endla mali hi ndlela ya vukungundwani eka Eskom. U tlhele a hehla leswaku mali leyi yisiwa eka vandla ra ANC a ri emahlweni ka komiti ya parlamente leyi vekaka tihlo eka matirhiselo ya mali ya mfumo SCOPA. Andrew de Ruyter ari emahlweni ka SCOPA hi video hi ku tirhisa internet u yise xitatimende xa leswaku Eskom yi lahlekeriwe hikwalomu ka biliyoni 1 wa tirhandi hi n'hweti hikwalaho ka vukungundzwana. U ri ntsengo lowu i xiringanyeto ku ya hi mavonelo ya yena. De Ruyter a tikeriwa swinene ku paluxa vito ra n'watipolitiki wa xiyimo xa le henhla loyi a khumbekaka eka vukungundzwana bya le ka Eskom. A nga boxanga loko ku ri ku n'watipolitiki loyi a ri holobye kumbe xirho xa palamende. Can you please share with us who is exactly this minister you are referring to, who said to you when reporting issues of serious crime, organized crime and corruption at Eskom, the minister said to you, in order to pursue the greater good, you have to enable some people to eat a little bit? I don't think that it is in the interests of the oversight role of SCOPA and the nature of the engagement that I disclose this today. I don't think it is a critical element that is important. U vula leswaku kanakana ka yena ku paluxa vito i ku tiyisisa leswaku a nga siveli voko ra nawu ni vulavisisi lebyi yaka emahlweni. On the other hand, the lack of intervention in crime in Eskom, I think, is something that afflicts the organization to this day. I'm not sure if things have changed much since I have left. Kambe de Ruyter u vula leswaku u nyika holobye mabindzu ya mfumo Pravin Gordhan ni mutsundzuxi wa vunhlori wa president Cyril Ramaphosa Dr. Sidney Mufamadi vuxokoxoko hinkwabyo. SCOPA yi kunguhate ku vitana holobye mabindzu ya mfumo Pravin Gordhan ni mutsundzuxi wa president Dr. Sidney Mufamadi emahlweni ka yona hi Ravunharhu vhiki leri taka. SCOPA yi lava ku vekiwa erivaleni leswaku kahle n'watipolitiki wa xiyimo xa le henhla loyi imani loyi ku hehliwaka leswaku u khumbeka eka vukungundzwana eka Eskom. Having a minister involved in these matters in the manner in which it has been framed is in the interest of the committee. So I think the question is well in order, because we have been saddled with the situation of political leadership interference in the affairs of departments and entities. SCOPA yi tlhela yi lava ku simeka vulavisisi lebyi heleleke bya vukungundzwana eka Eskom laha Andrew de Ruyter a nga ta vitaniwa no sindzisiwa hi nawu ku nyika tinhlamulo. Mfumo sweswi wu cinca xiboho xa tolo xa ku tshika ku va xirho xa khoto ya matiko ICC leyi nga eThe Hague eNetherlands. Hofisi ya president yi ri Afrika-Dzonga ri ta tama ra ha ri xirho xa khoto liya. Leswi ta endzhaku loko president Ramaphosa a tivise leswaku Afrika-Dzonga ri ta huma eka ICC. Tanihi xirho xa khoto ya matiko, Afrika-Dzonga ri boheka ku khoma president wa Russia Vladimir Putin loko a ta haleni Afrika-Dzonga. Putin wa laviwa eThe Hague. Loko a karhi a burisana na vateki va mahungu eLuthuli House endzhaku ka nhlengeletano ya NEC, matsalanankulu wa vandla ra ANC u tivise leswaku ANC ri teke xiboho xo tshika ku va xirho xa khoto ya matiko ICC
fikile Mbalula u sole swinene khoto liya laha a nga hehla hi ku tirhisa milawu ku hambana loko swi ta eka matiko yo karhi. Afrika-Dzonga yi ta rhurhela nhlengeletano ya matiko ya BRICS Mhawuri laha Putin a nga languteriwa ku va kona. Ku ya hi milawu ya khoto ya matiko, Afrika-Dzonga yi fanele yi khoma Putin ku ya hi xileriso xa khoto lexi nga huma emasunguleni ya lembe leri. There is a resolution to withdraw. We just have to implement that. You must understand that the domestication of the Roman statutes in South Africa means that it is the law of the Republic. The ICC law is the law of the Republic of South Africa. We have signed. Loko President Cyril Ramaphosa a burisana na vateki va mahungu eUnion Buildings ePitori, na yena u yime hi mavonelo ya Mbalula laha a ri na nhlengeletano na President Kulobye wa le Finland. Leswi a swi hambana na xiboho xa ANC xa ku cinca xiboho xa vandla hi 2017 xa leswaku Afrika-Dzonga ri huma eka ICC. Xiboho xa 2017 xa ku huma eka ICC a xi endliwe nkarhi lowu ICC a va nyike xileriso xa ku khomiwa ka Omar al-Bashir loyi a ri president wa tiko ra Sudan. Ramaphosa u te leswi a ku ri mhaka ya matikhomelo ya ICC loko swi ta eka timfanelo ta vanhu. Largely because of the manner in which the ICC has been seen to be dealing with these types of problems. And there's also been commentary, I believe, from Amnesty International, where there's been a reflection on what many people believe is an unfair treatment. And our view is that we would like this matter of unfair treatment to be properly discussed. Hambe swiritano hofisi ya president va ri Ramaphosa u lo hoxisa loko a tiyisisa xiboho xa vandla leri fumaka ra ANC. Hofisi yi ri Afrika-Dzonga ri tama ra ha ri xirho xa khoto ya matiko. Leswi swi fambelana na xiboho xa ANC enhlengeletanini ya lembe leri nga hela. I think the trouble is that the ANC doesn't want to be seen to be siding with the West, you know, in terms of the imminent ruling that Putin must be arrested. That's why they are trying to plan for anything that might happen that might paint a negative picture about the country. Vativi va tipolitiki va ri ANC a ri lavi ku voniwa onge ri yima na matiko ya Europe na America eka mhaka leyi. Xandla xa President Paul Mashatile u ri Afrika-Dzonga ri fanele ku vekisa ka ku tsala matimu ya tinhenha ta tiko. U ri leswi ku ta va ku khensa hi laha va nga tirhela tiko ha kona. A vulavula enkosini wa ngwazi yo lwela ntshunxeko ya ANC Thego Moseneke ePitori. Moseneke u love eka nghozi ya movha vhiki leri nga hela. Vayoweri a va katsa khale ka President Kgalema Motlanthe, President wa EFF Julius Malema na van'wana. Vanghana, maxaka na vandyangu a va hlengeletane laha hi xikongomelo xo famba kahle eka Thego Moseneke. Moseneke u dlawe eka nghozi ya movha vhiki leri nga hundza. Muvulavuleri wa vanghana u hlamusele Moseneke tanihi munhu loyi a kota ku hlanganisa vanhu ni ku va na rirhandzu. Nghamu ya Moseneke loko a lelana ni nuna wakwe u vule leswaku u n'wi rhandze ro sungula loko a n'wi vona nakona u tatama a n'wi rhandza. I love him. I've always loved him. From the day I first met him, he made me laugh so much that my stomach literally was hurting. And then I told him at the end of that party that we had attended with friends, I'm going to marry you. I did. I was really ashamed, and I thought if my mother found out, I would deny it. Bakwena, c'est letting rour. Michael Kalela Ruri, le toko d'hier. Bakwena, c'est letting rour. Michael Kalela Ruri, le toko d'hier. Milou, tu l'as dit d'inclé. Stepping up here, Thiego's daughter, and saying we'll keep on moving. And we are moving. And we have taught our young to do so. We lost my brother's wife and buried her last weekend. And Thego passed on within 3 days of that.
le ga modimo jaaka re etetse jana go le botlhoko jaaka go le botlhoko jana, as my mother would say, bakwena modimo o re etetse. Xandla xa President Paul Mashatile u ri tiko ri lahlekeriwe swinene tanihileswi museneki a ri ntlhari leyi a yi tirhela vaakatiko. We have lost a great mind, a servant of the people, a true revolutionary and a giant and a gallant freedom fighter. Someone who was forever measured both in thought and speech. Khaleka President Kgalema Motlanthe, Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi ni murhangeri wa EFF Julius Malema hi van'wana va vakhandli va nhlonge. Ku hava na un'we ka kwalomu ka magidi madzanambirhi wa vaakatiko va Zimbabwe lava nga endla swikombelo swa visa ku va laha tikweni ku ya hi nawu. Vanhu lava karhi ku helela hi nkarhi wa mpfumelelo wa ku va laha Afrika-Dzonga va yimele xiboho xa khoto mayelana loko va ta fanele ku tlhelela eka rikwavo kumbe Zimbabweans are known to be a fearless, resolute and unrelenting people. In spite of the many hurdles that our country has been subjected to. Vaaki va tiko ra Zimbabwe lava tshamaka laha tikweni va tlangele 43 wa malembe tiko ra ka vona ri kume ntshunxeko, kambe kwalomu ka magidi madzanambirhi wa vona va tlangela va ri na ntlhontlho wa ku yimela ku twa xiboho xa khoto le henhla ya Gauteng ePitori hi mayelana na ku herisiwa ka tsalwa ra mpfumelelo wa nkarhinyana ZEP. ZEP yi pfumelela vaaki va tiko ra Zimbabwe swa nkarhinyana ku tshama, ku tirha na ku dyondza laha tikweni. Loko mpfumelelo wo hundzeriwa hi nkarhi emaheleni ya Khotavuxika, vaakatiko va Zimbabwe lava khumbekaka va ta boheka ku endla xikombelo xa visa kumbe va tlhelela eka rikwavo. Hofisi ya vuyimeri bya tiko leri ya laha tikweni a va tshembise ku pfuna vaaki va tiko ra vona lava navelaka ku tlhelela eka rikwavo. Hambiswiritano hofisi a yi se kuma xikombelo kusuka eka vaaki lava tsakelaka ku tlhelela ekaya. Most of them want the facilitation to return either at the end of May or in the course of June. So presently there has been no facilitation because there has been no such request. Ni hambi leswi langutekaka vaakatiko va le Zimbabwe va ha ri na ntshembo leswaku ku ta va na singeta, mfumo wa tiko leriya wu amukele xikombelo xa mfumo wa Afrika-Dzonga xo herisa ZEP. When the government of South Africa took the decision to no longer extend the ZEP, it was again a sovereign decision. That's one of those decisions that another government cannot question. Khoto ya ta teka xiboho loko vaakatiko va ta fanele ku tlheriseriwa eka rikwavo kumbe Muchayeri wa katara wa ndhuma eka vuyimbeleri bya Xitsonga Thomas Chauke na Shinyori Sisters ku nga Thomas Mathonsi u lovile. Leswi tivisiwe hi muvulavuleri wa vandyangu nyikiwe Mathonsi ku nga n'wana wa jaha wa mufi. Mathonsi loyi a tlanga katara yo bongela kumbe bass guitar X mara Munghana Lonene FM hi 2022 u chayile swiyimbeleri swa ndhuma swa vuyimbeleri bya Xitsonga ku katsa Dokodela Thomas Chauke, Joe Shirimani na van'wana. Vuxokoxoko bya nkosi byi ta tivisiwa hi vandyangu hi ku famba ka nkarhi. Mfumo wa Xifundzhankulu Limpopo wu le kule na mfumo wa Xifundzhantsongo xa Mopani. Holobyenkulu Stanley Mathabatha u landzile swihehlo swo leswaku u teke xiboho xa ku veka Xifundzhantsongo xa Mopani ehansi ka vulawuri bya mfumo wa Xifundzhankulu hi mhaka ya swivangelo swa politiki. Mathabatha u hehliwa hi ku tirhisa matimba ya hofisi ya yena ehenhla ka mfumo wa Xifundzhantsongo xa Mopani hikuva a va twanana na meyara wa Mopani Pule Shayi. Khoto hi le henhla ya Polokwane yi languteriwe ku va rivala leri nyimpi exikarhi ka masipala wa Xifundzhantsongo xa Mopani ni wa Xifundzhankulu xa Limpopo yi nga ta leriwa kona. Leswi endzhaku loko masipala wa Xifundzhantsongo xa Mopani wu endle xikombelo xo tlhontlha xiboho xa ku va mfumo wa Xifundzhankulu xa Limpopo wu teka vulawuri bya masipala lowu. Mfumo wa Limpopo wu vula leswaku xivangelonkulu i ku va masipala wu kume xiviko xo biha xa mafambiselo ya timali kusuka eka hofisi ya muhleri wa tinkota Auditor General.
kambe swihangalasi swa mahungu swa internet swi taleriwe hi mavarivari ya leswaku Premier Stanley Mathabatha u tirhisa matimba yakwe ku xanisa masipala lowu tanihi leswi meyara wa wona o ka nga n'wi seketelangiki eka nhlengeletano yo hlawula vurhangeri bya vandla ra ANC bya laha Limpopo lembe leri nga hundza. Leswi i swihehlo leswi Mathabatha hi nomo wa muvulavuleri wakwe a swi kanetaka. Premier will want to dismiss those allegations with the contempt that it deserves. Firstly, it was not the Premier who said Mopani district municipalities getting disclaimer audit opinions. It is the Auditor General of South Africa who have released those particular results. Secondly, the Premier believes that his counterparts in government, his counterparts in the political party that he is leading, are his colleagues and he is treating them equally. As we speak, the Premier has since pronounced that Limpopo is a disclaimer-free province with regard to audit opinions. Now, when Mopani is receiving disclaimer audit opinions, the Executive Council, not the Premier, the Executive Council of the province, has since resolved that there must be intervention to that municipality. And the Premier and the Executive Council have since delegated MEC Bishop Makamu, MEC Saparo Squati from their departments to actually lead the process and assist that municipality to move out of disclaimer audit opinions. So it is fallacy. These are malicious allegations that are labeled against the Premier. Khote le henhla ya Polokwane yi langutele ku yingisela xikombelo lexi hi n'hweti ya Mawuwani. Meyarankulu wa masipala wa Mopani Puleshayi u tshemba leswaku xikombelo xa vona xi ta humelela. I ntiyiso leswaku ile ka administration but also ntiyiso leswaku approach the court of the law but also I kombisa leswaku kuna council resolution ya ku kombela provincial government ku seketela masipala in terms of section 154. Mavandla yo kaneta ya tipolitiki ra EFF, ra DA na Action SA va amukele xiboho xo yisa masipala lowu ehansi ka vulawuri. Ipimani Balo wa Mahungu ya SABC ePolokwane. Vatshami le lokishi ra Alabama eKlerksdorp exifundzeninkulu xa Northwest va hanya eku chaveni. Va ri ntshunxeko wa tiko hi 1994 a wu se tikomba eka vona hikuva loko ri kala ri pela va xanisiwa hi tinsulavoya. Vaaka ndhawu va ndhawu leyi va hanya hi ku chava. Masiku hinkwawo va tshama va khome timbilu hi mavoko hi ku chava mintlawa ya vugevenga leyi tshamelaka ro tumbuluka. O utlwa gore nakong eo motlakase o tsamaileng ga ona motho wa bonang ga ona ntho e tsang batho ba nka di-gangsters di nka chance ya gore dio thuba matlong di kenele batho so safety ya rona ha eyo. Mufundhisi wa ndhawu leyi i ri ku kale xitichi xa maphorisa swi nyanyisa xiyimo. There's no police station and the nearest police stations, when you call out to them, you don't get quick service. Hi tlhelo va maphorisa exifundzeninkulu lexi va ri xilaveko xa xiphorisa emugangeni lowu emhaka leyi va nga le ku yi tekeleni enhlokweni swinene. We can confirm that a work study is currently underway regarding the building of the police station in Alabama. We are aware of gangs in the Dr. Kenneth Kaunda district, and in collaboration with relevant government departments and other stakeholders, the South African Police Service in the province, as part of intensifying the fight against gangsterism, established anti-gang unit 3 years ago. The unit is currently making inroads in the Dr. Kenneth Kaunda district. Vaaka ndhawu va tshembe leswaku va ta hakeriwa xitichi xa maphorisa emugangeni lowu. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSA. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 18.42 cent, pondo i 22.98 cent, euro i 20.38 cent, kasi pula ya Botswana i 1.37 cent. Minkavelo ya JSC a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,000 a ounce, $1,096 a ounce. Nxavo wa oil mpisi $81.03 cent hi mphongolo.
Kutladzana wa switsutsumi laha kaya mundzuku va kongoma eZambia eka mphikizano wa matsambu wa tikonkulu Afrika. President wa nhlangano wa matsambu ya Afrika-Dzonga James Moloi u se a ri edorobeni ra Ndola eZambia laha mphikizano wu nga ta va kona. Mphikizano wa switsutsumi swa malembe le hansi ka 80 na 20. Van'wamatsambu va laha tikweni va lava ku cinca xiyimo xa n'waxiyimo xo heta va ri eka xivandla xa vumbirhi eka mphikizano lowu. Va hlule hi Kenya lava nga kuma xiyimo xo sungula. Xipano xa laha tikweni xi ta yimeriwa hi van'wamatsambu va under 18 na under 20. So we've got plus minus 100 athletes. The under 20 is 50. The under 18 is 50. All in all, we've got about 100 athletes that are going to represent South Africa here. So, but our athletes, because in terms of flying, it's not bad because it's 2 hours flight to come here, and then from there they will catch another flight to Ndola. So we are positive because all these youngsters are very positive and they are eager to win the medals because last time Kenya beat us with 1 medal. So this year we want to take our sports #1 sport. President wa nhlangano wa matsambu wa misava u kona eka mphikizano Sebastian Coe hi yena a nga veka milawu yo sivela switsutsumi swo fana na Caster Semenya, kambe hambi swiritano a swi tikombi Coe a ri na nala eka tikonkulu Afrika. We never even talked to him, but we just, as a president, we greet each other like anybody else. Everybody's greeting him, but we never even touched the case of Caster at the present moment. Nobody touches it, and then we just maybe talk about the Congress and all that. Mphikizano wu sungula mahelo ya vhiki leri naswona wu ta fika emakumu ra vumune vhiki leri taka. Riperile alangsini swa ku maxelo yana namuntlha ya ikhomele yini ta khanonsiro maxelo saseka kambe ta khanonsiro mpfula yo vevuka loko ina ngisokona kwala xifundzeni kuxele Limpopo laha Polokwane nga ta khanonsiro mpfula ku ya fika na kona kwala xifundzeni kuxele KwaZulu-Natal ta khanonsiro moya yo titimela nyale nga ta va yi ri kona Western Cape ta khanonsiro moya yo titimela wu nga ta va kha hunga na kona lowu nga ta kha wu nghenisa mpfula leyi nga ta va yi ri kona kambe ta kha ku ri na mpfula yo vevuka kona kwala ka 30% moya yo titimela ta kha ya mahlweni ku ya fika na kona kwala Eastern Cape la nga ta kha ya mahlweni le ka siku ra mindzuku na madyambu ya namuntlha kona ta khanonsiro ku va ku ri na mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala ka 30% xifundzeni xele Limpopo ku ta khanonsiro maxelo yo saseka la nga ta kha ku nangusiriwe moya wu saseka nyana kona eka siku ra mindzuku kona ku ta khanonsiro ritho leri nga ta va ri kona loyi nangisa kona kwala Appington xikan'we na kona kwala Eastern Cape na tindhawu tin'wana ta kona kwala Western Cape Bloemfontein na yona ta khanonsiro ritho leri nga ta va ri kona eka madyambu ya namuntlha kona eka siku ra mindzuku xifundzeni xele Gauteng maxelo ta khanonsiro ku saseka ku na timpfula kambe loyi nangisa kona kwala Johannesburg xikan'we na kona kwala Pitori Bronkhorstspruit na yona ta khanonsiro maxelo yo saseka xikan'we na kona kwala Carletonville nga ta khanonsiro kona kwala ka 17 wa tidegree kambe xifundzeni xele Limpopo Liphala lexi ka kona kwala Thabazimbi Vilavila maxelo ta khanonsiro ku hisa swinene kona kwala ka 31 wa tidegree kambe Messina i ta khanonsiro ku hisa Giyani kona kwala ka Maphata kona ka Magoro ka Tiyani maxelo ta khanonsiro ku saseka kona kwala ka 33 kona kwala Phalaboro Tzaneen Bekasfort i ta khanonsiro maxelo yo saseka Thohoyandou na yona ta khanonsiro maxelo yo hisa kona kwala ka 27 wa tidegree kambe xifundzeni xele Mpumalanga maxelo ta khanonsiro ku saseka na kona Middleburg kona kwala Emelahleni Sekunda maxelo ta khanonsiro ku saseka swinene ku sukra mundzuku eMkhondo maxelo ta hisa swinene Skukuza ta khanonsiro kona kwala ka 30 wa tidegree kambe xifundzeni xele KwaZulu-Natal maxelo ta khanonsiro ku hisa na kona loko ina ngisokona kwala Vryheid xikan'we kona kwala Ladysmith Kokstad na kona kwala Port Shepstone maxelo ta khanonsiro ku saseka Pietermaritzburg maxelo ta khanonsiro ku saseka eka siku ra mindzuku kona xifundzeni xele Eastern Cape ku nangusira maxelo yo saseka loko ina ngisokona kwala Willomo xikan'we kona kwala Graaff-Reinet Mthatha ta khanonsiro maxelo yo hisa kona kwala ka 28 xikan'we kona kwala East London ku ta khanonsiro maxelo yo saseka loko ina ngisokona kona kwala Komani leyi nga ta khanonsiro kona kwala ka 29 wa tidegree kambe kona xifundzeni xele Western Cape ku nangusira maxelo yo saseka loko ina ngisokona kwala Vredendal ku ta khanonsiro ku kufumela xikan'we kona kwala va Cape Agulhas na kona kwala va Clan William Cape Town i ta khanonsiro maxelo ya hansi xikan'we kona kwala Hermanus la nga ta khanonsiro maxelo ya hansi swinene kona kwala ka 19 wa tidegree kambe Beaufort West maxelo ta khanonsiro ku hisa a Northern Cape maxelo ta khanonsiro ku va ehansi loko nangisa kona kwala Springbok xikan'we kona kwala Calvinia ku titimela loko nangisa kona kwala Sutherland la nga ta khanonsiro kona kwala ka 17 wa tidegree ku hisa loko nangisa Appington xikan'we kona kwala Kuruman kambe maxelo ta khanonsiro maxelo saseka loko nangisa kona kwala Free State la nga ta khanonsiro ku hisa Barthelville xikan'we kona kwala va Bloemfontein Sasolburg na ta khanonsiro maxelo saseka kona xifundzeni xele Northwest maxelo ta khanonsiro ku hisa loko nangisa kona kwala va Tosca Vryburg xikan'we kona kwala Rustenburg Klerksdorp maxelo ta khanonsiro ku saseka eka siku ra mindzuku hi swona leswi mi khomile swona eka maxelo riperile.